voini August ni sari sang ni le som ni pali ni lai ni ni a thu thar thren khatte kan ron tar lang le don ani amma sain khovel pum huap thu thar beng ver zol te kan tar langanga atul dana zirin India ram chung le Mizoram chunga chanchin thar lang sar zolang te kha kan bi thuak don ani Bangladesh President Office one Nimin Khan and Ram Parliament chu an thiata ram chunga norhoi hoten Prime Minister Sheikh Hasina bang tura an ngiat nuwa tun kar tho tran ni Khan Hasina chuan Prime Minister ni na tanga ban na the lutin atu ka parliamentary thria anita ani Bangladesh President Mohammed Sahabuddin chuan political party civil society ho tu tele students against discrimination ho tu tenena inbiak na an nei nuwa parliamentary athriata ani Bangladesh norhoi hotna bultum tu students against discrimination SAD chuan thole ni tlaidar thumma a president parliament athriat lawani chuan na sajo kanoran hoi hot tur thuan soya president chuan huntiam aral main parliamentary athriata ani Prime Minister Hasina in ban na athelu nuwa Bangladesh rorel na chu sipai ta kuta da lai lok ni ma se SAD chuan sipai kai suai sarkar chu an pom theilo thule sarkar lai lok siaman du thuan tar langa he sarkar lai loka hian Nobel Peace Laureate Muhammad Yunus chu chief advisor atana ruat turin zirlai te chuan an du thuan soibok Yunus point chief advisor na chu achel thei tur thu alo sei ve bokani Muhammad Yunusi kumsomret palimi ni in a bank agreement bank manga Bangladesh thingtlanga cheng mire theite tran puile choi kan na tura ahmalak na wangin kumsang ni Parukhan Nobel Peace Prize adonga Hasina rorel na hnuaya hian eiruk na in nam hnoya puin thu boi po siam sakani to a ma se hi thu diklo le politics a in be na mai India soyani United States chuan Bangladesh a sarkar na chel tu tharan omdon ani chuan Bangladesh mi puite thok dan hnuaya om tur le mi pui sarkar na din ni se andu thuan soya hemi ba ka hian norhuai hot ani laya dan bo chete chu sem na pek nge ni sen du ti State Department thu puang tu Matthew Miller chuan a soibok US State Department chuan US khole tuite chu Bangladesh lo turin ange na hemi ba ka hian US sarkar na thokle an chung te chu US lamale turin an hriat tirbok Bangladesh President chuan parliamentary ani nuwa sarkar lai lok din ani thuai don ti soin an throi tu turero ala chiang lo tung heti rol hian mecha Prime Minister Masaberle Sheikh Hasina elpui Khalida Zia chu parliamentary thu ponani nu hian tan in atangin chua zalana ni a Prime Minister Louis Zia hi Eptupol Bangladesh Nationalist Party BNP ho tu ni in presidential system atanga parliamentary form of government Bangladesh thlakhleng tu ani China marriage registration data landanin kumin kumchan ve January tanga June thleng khan in nei maktadoi somni pathum point pali pathuman oma hei hi kumsom pani chunga an claim ber chumani ni kumchan ve chunga in nei zat ain kumin kumchan ve chunga in nei zathi nuaili singkwa sangre tin an claim zo kani kumsang ni sompali tong khan China ram in nei zati atla niam chautel tela kumsang ni somni pathum bi ka khachuan akum masa ain 12.4% in an pungthunga kumdanga ero an kiam zel thungani kumina hian kumsang kha zakwa somriat nuwa an tlember tum thleng tura rin ani zui boka in nei le khosak sen so hau tak wangte na tho tur tha awana wangle nupui pasal nei chungchanga an ngai dan danglam chho zela wangin thalai tam takin nupui pasal nei lo omandu jok to nia tarlan ani in nei an tlem zela wangin naw piang zat pok atlan yem zela hei wang hian nakin loka an ram thalai tlem chawin kum opazok an pung chho don thu nei tulam chuan an tar langa an vei to hle ani thalai zinga nupui pasal nei ngai poimua naw piang po an pun chho le theina tura malak na kong khatatan Civil Affairs University chuan in nei le akai noi thila degree course asiam thar dona he degree program minga tan hian marriage service and management tin China in nei le family culture angai hludan te chu zirlai te baka mipuya po zirtiran tuma kumin bika province sompani atangin undergraduate zirlai somsari lak anni don bokani Iraka US sipai mun Ain al-Asatami chu August ninga sang ni somni pali thotran ni khan rocket manga be ni in US sipai mi le sa panga in liaman tuar
Ain al-Assad base Iraq khothlang lama omni in rocket pani mga beyani rocket pakhat zok base hunga Atlania soini in helai mun ni US sipai kai suai trangrol pol in khwarna mun poimo takani Iraq security official chuan al-Assad US mun be na hi an puang chiang to ma se eng pol mai in anti ani thu an la soilo thung US Defense lam chuan in be na thlen na hmuna an sipai le thok tu mek ta zinga harsat na lian tham tok an om le om lo an enfia mek thu an tar lang bok US sipai le athopui te om na hi rocket manga be le mai a hlau thon om thu US Defense thu puang tu chuan asoya hemirwal hian tha engo mozat liam ta tang khan Iran le Syria US munchural thom le thildang manga thom chakani thu asoi lang bok Iraq ram trangrol pol Islamic Resistance Iraq chuan Gaza Strip Israel le Hamas te inbe na thleng meka US in Israel tana tranpui apek thin chu andu lo thuan soi to andu lo na lan tirna tan hian America sipai te chu beiletin Iraq rama anin khuarna tanga in nu do tirwatan tumti an soibok United Nations chuan October ni sari sang ni som ni pathuma Palestinian fear fiak pol Hamas kai suaya Israel be ani chuma in namnoi Palestinian Refugee Agency UNRWA tok staff pakwa aban belle UN Secretary General Office chuan UNRWA staff ban belani chungchang hi soima se Israel be ani na anin namnoi danero asoilang lawa amma in UNRWA chuan Israel be ani chungchanga Hamas thop tu an staff som pani chu lo ban to in midang pasari chu leave without pay a choltir to boka kumin January thakan Israel chuan October ni saria Hamas ten anram chimlaman be nami sangkhat zani chuang thina thengle mi zani somnga ruk bowan ni na khan UNRWA staff som pani anin rol te lo puang to heminu hian UN internal watchdog chuan achui zui ngala UNRWA tana sum petrin ram enga mozaten an sumpek anti top zui bok he wang hian UNRWA sum in dai lo na hi US dollar makta doi zali somnga vela thlinga anhuwa US ti lo ramdang ta chuan fan hi an pechun zom le effect to thung ani India ram chung lampang han lut vele ta ila Lok Sabha chuan August dinga thotran ni khan Ministry of Health and Family Welfare tana demands for grants siam chu soiho na nei ni nuwa voice of vote mangina pom soiho na an nei te Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda chuan soizawin health sector tana asum man tu ro man chu budget masa sangni somni pathum sangni somni palia cheng vaibel cha sing thum sang thum zani somsari pareta ni lain kumin kumkal tur sangni somni palia tronga ni nga chuan cheng vaibel cha sing kwa zakwa somnga pariat ni in apun na hi 164% liani te soi Union Minister chuan state sarkar ta chu risel na le akai noi bungrolam health infrastructure ti changtun konga sumro man te chu mang wartura ati baka Prime Minister Ayush Ben Bharat Healthcare Infrastructure Mission PMABHIM noya sumro man dan diklo te chu tibo turina ngen bok Eptuten Health Infrastructure Mission tana sumda ti tlem ani chan anzo chu Minister chuan changin summan ral tur bituk zat cheng vaibel che sangli zani atangin cheng vaibel che sangkhat zariat paruk chau chu state sarkar tenan man wangani atia poisa man turi pek chuanga ania ma se man ral ni thin lo wangin kumina tan PMABHIM noya summan tur chu cheng vaibel che sang thum zania ti niamani thuwa soi Health Minister chuan trongkam chawa thu chu alawin na thok tak tur le ruam man na mo mal rei tak dai thei tur siama ruam man na ti khai lak le ti chuan op thei zonga om chu an pai bo zel tur thu asoya budget siam zong atanga 55% chu National Health Mission NHM matana man rolani atibok Sarkar lai puin health budget po tipungin tuna hian GDP atangin 1.9% atling phatoa hei wang hian mimalin consume centrin chu 62% atangin 47.1% atlan niam to tin asoibok JP Nadda chuan All India Institute of Medical Science AIIMS somni pani din theina tur sangson anei to baka heng zinga som pariat te chu man ni to in adang pali siam na po tho mek ani thuatar lang boka damdoi man tlom zo ka lei theina tura duan janau shadi kendras toya damdoi man tlom lei theina mun tur outlet sing khat sang thum chuang siam ni to in kumnga chungin outlet ti sing ni sanga hun man ani tur thu atar lang boka
union budget a health sector chu ngai poi mo ma sak barani thu soin nada chon pradhan mantri swasthya suraksha yasna PMSS waya chengwei bel che sing khat sang thum zakwa chu natna kher khan enkol na mun thuam chakna ta na manani dona henga tranghen medical college zathum somret pasari atangin zasari somthum pakhatle undergraduate seat singa sang khat zathum somli pariata trangin nuai khat sing khat sang ni za som pahnia le postgraduate seat za som pariat person in apung bok tia soya sarkar lai puichuan NHM noya state franga district hospital ayushman ariaga mandir te thuam chakna tur sum fa hi apechuak boka atul dana zerin sum hi pek belzel ni tur thu soin hemi rual hian west bengal chu dengue record an thelu lo chan azot ngal bokani Mizoram chunga issue lian tak athenga chung issue frang ta chu chipchiar lutuk loin hantar lang thuak ta ila MNF Legislature Party MLP te chuan nimin khan Aizol Press Club a thu thar thedar tu te komin dan palzutin bu fai supply tur thana ni tuan soibaka ration card varta na bu fai manti to na suit an phuta MLP leader lal chan damaral te chuan supply department na sataka sarkar dan ding lai bo cheta wangin bu fai leina mi puisum tam tak mi mal thren khatte an mani du sak tu te khuta aluang lut nia alan thu soin bu fai le tura ten daran chuadana dan ding lai na satakin an bo chiani te na soya Mizoram Public Procurement Rules sang ni som ni chuan limited tender restricted tender mangin chengnoi som ni panga ai tam man thil lei a khapti soin MLP leader chuan supply department in bu fayan leina hian he dan hi na satakin an bo chiani ati a chengnoi sang bi man tender a hian Arnes Monipo tender te anda tir lo thu asoibok lalchan damaral te chuan tender chang niamber RL store kulikon te chu dan palzu ta nolin nasa taka chang sang jok LZ juice mel thum te supply na pek an ni thu asoya supply department in RTE Act dan anga zona an channa tender chang niamber RL store kulikon an thlan lo chan chu bu 5 secret supply tura tender an chan wang ni in an tar langani tunlai boruaka hi issue lian deuh pakhat ani a issue dang le chu MPCC Vigilance Cell chuan nimin khan Aizol Press Club a thudar thedar tu te an kom vele a Indian Air Force IAF ne na lengpui airport hlan lo turin Mizoram sarkar an ngen vele thunga hebaka hian MZP champhai te bul tumin pisakai turta dan champhaya ani vele boka hemi chungchang hi achang tu minister Dr. Valal Thana chuan a soifiana te po a omle bokani Channel danga Mizoram chungbi ke chu chipchiar taka ngai thak tura omthina wangin Mizoram chanchin tharbi ka hi chu kan pe hel lui hlekanga khovel mun rang chanchin thar dang te hi thurbing deuh kan tum zel donani